Bawa nomor tulang ruwo. Buru-buru nomor tulang ruwo. Nomor tulang tekas itu. Ada siya naman di bedo tulang robot ni bang. Ay, mato. Jadi boleh sehari-hari daun tulang ruwo ni emak. Boleh pacoba tulang ko sudah. Opung nama saya betul ya. Aray, berkilau. Boleh bilang lupa. Tulang ruwo. Ito ni hamuan do ba? 10 ako na matindon. Na 10 mas. Asing-asing Tulang robot. Di ko songo. Ay, iyo. Di ko sa ina. Besok di ba? Lima. Saya tulang robot dohan. Iya. Di ko hamu kay timuran, bata nang loto kay si cara itu. Tulang ni nanya mo. Iya, tiyo ko. Iya. Jadi si saya tulang ruwo do. Nasa rurutinmu. Nama ramarang. Lima kecina. Gala. Bawa nomor tulang ruwo. Ikut narong go ngendara. Baru tulang ruwo. Jadi boleh tulangi perjauh, tulang mangiut namanya. Oras di desa luna di akana dulu ni ba narong di mana pasok giton. Masih lo iba mabigay kapan uturion. Terlumo bima taringo dia ka siapa rotai dia ruhut. Iba main rota perserahan. Tungon na berbeda do dia ka ruhut. Na ulaw kayo di perserahan do di mana pasok giton. Di nuango di partikenon nunga disok kita nuang sambil mangopi. Makatatay kita sa tabba pangat kusiyon. Taringo di parada donon. Terlalu bima dia ka turun di tulang robot. Kalau hamil di perserahan tulang robot ima sian pardija buniba ima tulang ni pardija bulu buat tukan hungkura kami bulu masak kuleun di perserahan. Alai bulu di bona pasugidon tulang ni inong pangitu buniba. Diro pagbuat tulus di jale diro sa tikosna. Tonari yang muna dudunan nunga disok kamuna. Akato koto wadat karena duduk namin dari mana pasok itu. Orang sopu Andreas, maju pada mokmu. Kau tulang ruwo do. Orang maju tu, jauh yang Mekah, yang kau kita tangan tu. Di mana sebetulnya dengan dia do ba, orang tulang ruwo. Di mana tulang inong niba, tulang ni inong niba do buang. Ada itu tu baru aku panggil tu dek kamu senyara. Mau hubungan ni na tulang ni nyarak niba. Alay bolo siyan inong niba, araw hubungan mulan. Di bolo ba sa mulan. Bolo ada, naging sa pagsuloy. Di bolo ihamu, tulang mu sa nangyarap. Abe bolo tulang ibu dua, tulang may tulang malilok pun bawa. Tulang mangihuk may. Tulang mangihuk may. Jadi berarti po Andreas, tulang roboton, isitu kita ngarang tulang robot tadi. Ima hana deh. Jadi nadong do hubungan darah. Iban nagabe di gorahot tulang robot. Jadi tulang ni nata pardija buliba berarti tulang namangihut nami. Tulang mangihut may. Namangihut nami alamat tulang do pardija bu. Dan do may mangihut matulang. Tulang mangihut. Tulang nene anak ni ba? Tulang manilok. Bolo tulang ni dok. Pamong manohon ni anak ni ba? Oh ni dua. Jadi dos may diuleon ujuk dohot diuleon sari matu menung sor matu ade. Dos do bang korau ni ade. Dos. Ang beda-beda ni. Jadi bolo panguli anak may contoh. Berarti tong magorau sa tulang ni day nang iba. Gabi tulang ro diuleon ni ade. Tong ninang di uleon. Cek muda mak. Korja be uleon na be uleon sor matu ade. Oh. Ade so dido kabada tabi. Oni do to uleon di mana pasok gitu. Jara aharo na sokal di pasata mo jabber tulang ro boleh ko tahu. Boleh di uleon sor matu ni ronto. Kamu tanggung na bolon. Jabber na ko do de. Jangan tanggung do. Dang sa sobba de. Aw, so. Ini pernah kok. Arong membaca tamani, taman tu. Berarti sanin na. Itu boleh. Berarti jabber na ko matong gore. Tangko na bulo din na. Jadi mo song kayo di perserahan to. Yang sobba na to, se sobba ilo se sobba tong tang sobba na go. Asal mo se sobba, se rusuki kan. Iro lo song kami di perserahan. Mana? Je omma de kulo tulang roboto na de. Buru ni tulang omma na subuy alapan de. Ido. Buru ni tulang na subuy alapan ni mate. Ai baru ba, ai dana mangoli muli de siriton tom, de bolo bawa ba. Ai tulang ro ni de ba de mu tom buangi. Ka bawa na mangoli ben ma tulang ro. Ka baru ma tulang ro. Baru ma tulang takasa tu.
Bawa nomor tulang rubuh. Buru-buru nomor tulang rubuh. Ah, macam tak kasih tu. Anak siang umat di bedo tulang robot ni bang. Ai macam. Jadi boleh siaran daun tulang rubuh ni emak orang. Boleh baju tulang kau sudah. Iya. Opung nama saya betul ya. Arai berkilau. Boleh bilang lupa tulang rubuh. Ini soalnya ni hamuan tu bah. 10 hamuan mati dulu. Nah 10 masa. Asing-asing Tulang robot. Jadi kalau soalnya kan. Ai iyo Jadi kalau ha. saya lah. Besok ni bah. Ni bah. Saya tulang robot tu han. Iya. Dia boleh hamuan timuran. Baca nang lo tu bicara itu. Tulang ni nanya Ini macam kau. Iya. Jadi si saya tulang rubuh do. Nasa rurutimu. Nama ramarang. Lima kecilnya. Ya lah. Bawa nomor tulang rubuh. Kau narong go ngendara baru tulang rubuh. Jadi boleh tulangi perjauh, tulang mengiut namanya. Batulang nenek anak ni batulang mai. Ben batulang mengiut. Lima. Jadi soal lima do penjelasan aja masalah tulang rubuh don. Boras mari itu selalu nak. Mata laptop banget tu siapa dung pasuk padu opuan Andreas no yang di mana pasuk don. Soal toko ada di lubab dari non. Mana ada pak, jangan pak. Sedang mulai nak don saung. Kalau baru pulat tak. Pekarian yang mengiut tu be. Masalah psikop pangat tu siapa taring ada siapa tak kuno. Di bas-bas buat tambah selalu nak. Oras.